rwego rwo gukumira icyorezo cy'imbasa cyabonetse muri bimwe mu bihugu duturanye, Minisiteri y'Ubuzima iramenyesha ababyeyi bose ko kuva tariki ya 11 kugera ku ya 15 Nzeri uyu mwaka hateganyijwe itangwa ry'urukingo rw'imbasa ruzahabwa abana bose kuva ku bakivuka kugera ku bafite imyaka 7. Nk'uko byakozwe mu kwezi kwa Nyakanga uyu mwaka, gukingira bizakorwa n'abajyanama b'ubuzima babihuguriwe baha buri mwana udutonyanga 2 gusa mu kanwa. Ku babyeyi bafite abana bacikanwa muri gahunda yo gutanga urukingo rwa mbere, baragirwa inama yo gukingiza abana babo muri gahunda yo gutanga urukingo rwa kabiri. Minisiteri y'Ubuzima irasaba abantu bose kwakira abajyanama b'ubuzima bazanyura muri buri rugo kugira ngo bakingire umwana wese kuva akivuka kugeza ku myaka 7. Kingiza umwana wawe umurinde imbasa, maze dufatanye twese kurandura iyi ndwara itera ubumuga budakira ndetse n'urupfu. Hesha umwana uru rukingo, umwongerera amahirwe yo kugira ubuzima buzira imbasa. Niba wifuza ibindi bisobanuro, hamagara nimero 114 urahabwa ubufasha.